I hoki atu anō te kai tōranga pū o te tai tokerau a hone harawira ki te whare pāremata i te rānei. Ki te whakapuaki ake anō i te oati e mana ai tōna tūranga ki roto i taua whare. Nā tana oati ki te tiriti o Waitangi, kaua ki te kuini o Ingarangi i te rā marama, i panaia atu ai ia e te māngai o te whare. Hio i tū ia i te rānei, i te tuki ai i aia, tā te whare i hiahia ai. Ka noho pirihonga, ka noho pūma ki a kuini hāpiti te tuarua, me tōna kāhui whakaeke e ai ki te ture. Tēnā koe. Hio e tērā anō hoki te whakatau a etahi atu kai tōranga pū o te whare, ko tai mai te wā e a te aro takehia ai ngā ture kia noho pū mau ai ko te tiriti o Waitangi ki roto i te oati. Heoi e hara te tiriti o Waitangi i te tūwā papa o te whare pāremata. Koe ara te whakaaro o ahorangi Paul Moon o te kura aro nui o Tāmaki Makaurau. Kei te whakapono te kai arahi takirua o te rōpū tōranga pū Māori ko te tiriti o Waitangi, te tuāpapa o te whare pāremata. Kaore ona raruraru ki te kai tōranga pū e whakaoati atu ana ki te tiriti o Waitangi. Hoi anō hei tā ahorangi Paul Moon kei te he kē tērā kōrero ana. The treaty didn't usher in our parliamentary system of government. It effectively ushered in a system of colonial dictatorship. So for years after the treaty was signed, the government that we had in this country was not a parliament, wasn't a democracy, it was a colonial dictator. Nā tāre ana tūria te kōrero i tērā marama, kei te ūtonu ia ki tana kōrero. The treaty gave the right of government to be established here. It certainly didn't cede sovereignty. So on the basis of that, I think that it plays a very important part in the role of Parliament, despite what Dr. Paul Moon says. Kei te kōkiri hoki te rōpū i titi pire e tai ai ngā kaitōranga pū ngā primana, te rōpū kai whakawā me ngā kaimahi ka wanatanga te tuku oati ki te tiriti o Waitangi. Doing it as a private member's bill, but of course we'd love it for the government to pick it up because it is about the Treaty of Waitangi and it's about being able to swear allegiance to the treaty because of course that is how the government is here in New Zealand. I te tau ko tahimano warurau e rima te kaumārua ka mana te ture Constitution, te ture i mana ai te whare pāremata o Aotearoa. Ko taua ture anō I huri tuara ki te tiriti o Waitangi. I can understand her sentiment that she wants to have some official constitutional acknowledgement of the treaty, and that's fine, but if you take that further and say the treaty created our current form of government, that really doesn't square with what actually happened. Mai te tau 2016 kua kōkirihia te rōpū tōranga pū e ngā whakarerekētanga ki ngā oati kāwanatanga. Anzac Pikia, Te Karere.